the background here, Mario? Huwa sejjer kif orob lejn Damasku f'daqqa waħda idda madwaru dawl mis-sema. Waqaf l-art u sema leħen jgħidlu: Sawl, Sawl, għalfejn qiegħed tippersegwitani. U wieġeb: Min int mulej. U l-leħen wieġbu: Jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah. Żgur li din il-ġrajja mhix waħda ġdida għal ħafna minnha. Il-ġrajja tal-konverżjoni ta' San Pawl jew aħjar ta' Sawlu. Ġrajja kwotata fl-Atti tal-Apostli. Iżda minn sempliċiment ġrajja li jekk iridu nkunu onesti ħallit impatt kbir fuqna l-Maltin għaliex Sawlu jew aħjar San Pawl ġab il-fidi nisranija f'Malta. Dak li ġara ftit il-barra minn Damasku issa se jiġi konvertit għal fuq it-televiżjoni. Dan kif fil-Kalkara beda jiġi ffilmjat film li mistenni xandar fuq it-televiżjoni internazzjonali fi żmien l-Għid il-Kbir f'April li ġej, il-film Sol. 28, take one. L-attur prinċipali ta' dan il-film li qed isir b'investiment Malti u Kanadiż huwa ħadd ħlief John Rhys Davies, magħruf għal parti ta' Gimli fil-film Lord of the Rings, ħasem ukoll fil-film Indiana Jones u issa f'Sol. Iżda din mhix l-ewwel esperjenza tiegħu f'Malta. The last time I was here was Helen of Troy, which was a magnificent mini-series shot here. And far, far better than the film. Fi kliem id-direttur u l-awtur ta' dan il-film, Mario Filippa Zoppardi, dan huwa l-ewwel film minn sensiela se jkunu ffukati fuq il-karattru ta' San Pawl. Dan huwa wieħed nisperaw li huwa pilot għal sensiela sensiela ta' films li jirrigwardaw il-ħajja ta' San Pawl. Din hija l-ewwel episodju fejn toħodna sal-konverżjoni tiegħu u l-ħarba tiegħu minn Damasku. Ġifieri f'dan il-film ma jasalx Malta, la forri qed tiffilmjaw f'Malta. Il-filming u l-editing qed isir kollu f'Malta għaliex fi kliem John Rhys Davies aħna l-Maltin għandna l-aqwa nies. It's lovely to be back in Malta. You are a great people and you always make us so welcome. And you know, you have real talent here. Your crew is an internationally recognized crew, and and of course your design. Aino's design is just, well, he's a master at it. He actually represents the spirit of Malta visually more than I think any other man that I've ever met. And of course, in Mario, our director, you've got an internationally acclaimed director. I hope you guys realize just how terrific you really are. It's a pleasure to be here. I have to go to work now. Bye-bye. Il-ġbit tal-film se jibqa' għaddej sa nofs Deċembru u minkejja li l-maġġoranza tiegħu se jsir fil-Forti Rinella se jkun hemm xi xeni li se jinġibdu il-Manikata.